خب آنهایی که تازه به وبینار وارد شدند و شاید در وبیناری اول نبودند، من فیروز هستم، فیروز براتوف، ژورنالیست، ترینر و میدیا کنسولتانت در تاجیکستان و امروز موضوعی که ما صحبت میکنیم این جستجوی موضوع، منبع و اطلاعات است. خب موضوعی که اصلا آنهایی که ژورنالیستانی شهروندی شدن میخواهند و آنهایی که در وسایل اخباری عامه در فضای اطلاعاتی میخواهند یک نقش و یک سهم خود را داشته باشند و سخنی را بگویند، البته مهم است که وای در کدام موضوع صحبت میکند و از کجا اون اطلاع را میگیرد. خب ببینیم نخست که اصلا موضوع چیست و چرا انتخاب آن مهم است. اصلا موضوع این گیر مگر ایده هست یا اینکه سمت انعکاس و یا بررسی این یا آن مسئله است که در شکل مواد رسانه‌ای، کارهای علمی و حتی شفاهی صورت میگیرد. یعنی ایده یا اینکه سمت انعکاس این یا آن مسئله و همچنین مورد بررسی قرار دادن یک یا یک چند مسئله های به هم توامند یا مانند موضوع گزارش یا بحث شما میتواند باشد. در برابر این همه حادثات، خبر و تمایل هایی که در جامعه شما صورت میگیرند و آن برایتان نو است، قابل قبول نیست یا هست و شما را به تشویش میآورد، خرسند میکند، میتواند موضوع مواد رسانه‌ای شما باشد. یعنی هر چیزی که مورد توجه شما قرار میگیرد، ژورنالیستان شهروندی میتوانند آن را همچون موضوع انتخاب کنند. بعداً برای ژورنالیستان شهروندی انتخاب موضوع سرحد ندارد و آن میتواند از یک حادثه خرد عبارت باشد و تبدیل یابد به یک حادثه بزرگ. زیرا آنچه که در منطقه های شما مهم است آن میتواند برای دیگر جای جالب نباشد، لیکن این انعکاس نمودن آن یعنی بررسی نمودن آن برای شما و برای منطقه شما میتواند که خیلی خیلی مهم باشد و حتی تقدیرساز باشد. از این رو ژورنالیستان شهروندی به فرق از ژورنالیستان کسبی در انتخاب موضوع گویم که خوشبخت‌تر هستند، چون که دامن سرحدی انتخاب موضوع خیلی خیلی فراخ و وسیع است. برای چی اون موضوعی که برای منطقه های شما شاید مهم است، برای گویم که زادگاه شما مهم است یا جایی که شما تحصیل میکنید، کار و فعالیت خودتون رو پیش میبرید، گفتن آن مهم است، چون که شما اگر نگویید دیگران اون رو شاید حتی به یاد نآورند. از این رو حتما مهم است که اون چیزی که به توجه شما رسید، اون چیزی که شما میخواهید که موردش سخن گویند ولی درباره اون گویم که گوشی همه به قول ناشنوا هست و هیچ کس در این باره سخن گفتن نمیخواهد، پس این رو باید شما بگویید، چون که شما که این مشکل به تشویش میآورد، پس وقتی که بررسی میکنید اون به منفعت شما میشود. خب برای این یک مثال من میخواستم بیارم. آن حادثه های ترمفرایی که زمستان سال 2016 و 2017 برگزار شد، ترمه در راه دوشنبه خوجند. اینجا من نشانه از یوتیوب رو آوردم. ما میتوانیم که این ویدیو رو یا خودتون میتونید که بعدا اونو تماشا کنید. این پرزنتاسیا برای شما دسترس میگردد و ما توسط همین توسط ژورنالیستان شهروندی ما فهمیدیم که مردم در عقبه در چه حال قرار دارند و چگونه مثلا موردی در محاصره کوه و برف و ترمه قرار گرفتند و همین ویدیوهایی که آنها توسط شبکه‌های اجتماعی و اهل جامعه پیشنهاد کردند تا اندازه مسئولان را هم حسابات دهنده کرد، یعنی آنها را وادار ساخت که برای رها نمودن این گروه شهروندان چاره‌های ضروری را سر وقت بیاندیشند. و به نظر من اگر ژورنالیستان شهروندی توسط همین گونه ویدیوها درباره خود درک نمیدادند، شاید کسی دیگر درباره آنها چیزی نمیگفت، چون که در بین کوه‌ها، در بین ترمه
онҳо буданду телефони мобилашон ва алоқаи интернетиашон. Яъне бо истифода аз ҳамин имконият онҳо дар бораи ҳолати худ гуфтанд. хуб, аз куҷо идеяи гузориш видео ва акси худро ба даст орем? инҷо ман якчанд бахшҳоро тақсим кардам ва гуфтам ки аслан идеяи гузориш барои матн ва барои видео навиштан, таҳия кардан ва акс гирифтан, ин пеш аз ҳама барои журналистони шаҳрвандии ҷомеа буда метавонад. ҷомеа ҳамаи онҳо ва ҳамаи он ҷое ки моро иҳота кардааст, бахусус бо одамоне ки мо метавонем зуд сару кор дорем ва бо онҳо мулоқот мекунем. инҳо метавонад ки нақлиёт бошад ва хиёбон, яъне ки мо дар нақлиёти мусофиркаш метавонем оид ба мавзӯъҳои гуногун аз суҳбати дигарон огоҳ бошем ва як идея гирем барои навиштани гузориш дар кӯча, дар вақти ҳангоми сайру гашт ё ҳангоми дар кӯча будан, мактаб, донишгоҳ, ҷойи кор, ҳамчунин маҳалли зист, бозор ва дигар ҷойҳои ҷамъиятие ки шумо ба он ҷо зуд меравед ва аз ҳама боз як ҷои ҷолиби дигар ин шабакаҳои иҷтимоӣ аст. шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам азбаски баъзеҳо қариб дар он ҷо 24 соат онлайн ҳастанд, метавонад як бисёр манбаи асосӣ барои пайдо кардани мавзӯъ бошад. хуб, мавзӯъ аз рӯи ин талабот бояд интихоб гардад. пеш аз интихоби мавзӯъ шумо бояд барои худ савол диҳед ки зарурати баррасии он чӣ аст, яъне ки чаро шумо бояд ҳамин мавзӯъро дар борааш гап занед ва ин мавзӯъро чаро шумо интихоб кардед. ба қавле аз бемавзӯӣ ҳам ту мехоҳед ки ягон чиз гӯед, ё ин ки барои рӯзрокор кардан, барои он ки мехоҳед дар бораи як чӣ гӯеду дар ҳамон шабакаи иҷтимоӣ номатон барояд, ё ин ки мехоҳед ки хонандаро ҷалб кунед ва ё ҳадафи доред ки ҳадафи дигар, масалан шояд мехоҳед ки мушкилоте ки дар ҷомеаи шумо мавҷуд аст он ҳалли худро пайдо кунад. ва боз як суоли бисёр муҳим аст ки шумо метавонед аз худатон пурсед ки агар ин мавзӯъро баррасӣ накунед чӣ хоҳад буд. вақте ки дар ҳангоми интихоби мавзӯъ шумо аз филтр, яъне ки аз як элаки инфиродии худатон ҳамин мавзӯъро мегузаронед, яъне ба ҳамин суолҳо шумо посух мегиред, аллакай ба қавле дар зеҳнатон гузориши шумо нимкола тайёр мешавад, чунки зарурати баррасии ҳамин мавзӯъро фикр мекунед, ҳамчунин фикр мекунед ки чаро шумо ин мавзӯъро интихоб кардед. вақте ки ба чароҳои гуногун шумо посух меёбед, ҳамин посухи ҳамин саволҳое ки дар ин ҷо ман овардам метавонад ки як қисми гузоришатонро ташкил кунад. дар баробари ин ба саволи охирон агар таваҷҷӯҳ кунед, агар ин мавзӯъро баррасӣ накунед чӣ хоҳад шуд, шумо таваҷҷӯҳатонро бар он ҷалб мекунед ки то куҷо боз зарур аст, яъне мо гуфтем ки зарурати баррасии он чӣ аст ва агар ин мавзӯъро баррасӣ накунед чӣ. ва вақте ки посухи худатонро ба ҳамин суолҳо омода мекунед ва ин посухҳои шуморо мутақоид мекунад ки бояд ин ё он мавзӯъро интихоб кунед, пас мавзӯъ дар зеҳни шумо то андозае пухта мегардад. инҷо расм аз ғарм аст, як маросими роҳбандон. ин акс барои ман барои он ҷолиб буд ки дар водии рашт то ҳанӯз ин расмро ҷавонон нигоҳ медоранд ва бо шакли ки солҳои замони шӯравӣ буд, бо ҳамин шакл роҳи аросонро, яъне ки роҳи аросу домодро мебанданд. ин маросим одатан дар маҳаллаҳое сурат мегирад ки хонаи арӯс воқеъ аст. ва ҳамчунин дар баробари посух гирифтан ба суолҳои дар боло зикршуда чанд суолҳои дигар аст ки критерияҳои интихоби мавзӯъро ташкил медиҳанд. хуб, мегӯед ки кадом масъалаҳои муҳимро шумо дар робита ба ин мавзӯъ баррасӣ мекунед. пас аз он ки шумо бовар ҳосил кардед ки мавзӯъи интихоб кардаатон воқеан ҳам дуруст аст, пас бояд сари он андеша кунед ки агар ин мавзӯъро шумо интихоб мекунед
این موضوع رو مورد بررسی قرار میدهید، پس کدام مسئله ها رو در رابطه با موضوع انتخاب کردهتون شما مورد بررسی قرار میدهید. بعدا شما اوید به خط گزارش اندیشه میکنید صحبت شما چی خیلی خواهد بود، درباره چی صحبت میکنید و کیها این خبر رو تصدیق کردند. باید فهمید که اگر مثلا موضوع تنها موضوع ابسترکت نباشد، وابسته به یگان یک جنبه خبری داشته باشد، اوید با وجود آمدن این یا آن حادثه باشد، شما باید فکر کنید که همین خبری که به گوشتان رسید که آن را تصدیق میکند. در برابر این شما باید فکر کنید که با کیها صحبت کردید و قهرمان شما کی است. داشتن قهرمان هم بسیار مهم است. برای مثال چند وقت پیش من در یک معرکه شنیده بودم که یکی از بازیگران فیلم های تاجیکی مورد بازداشت قرار دارد، یعنی که در بازداشتگاه است، او را با کدام جرمی به محبس کشیدند، در بازداشتگاه وی قرار دارد، بازداشت شده است. چند وقت پس این خبر رو من در یک معرکه شنیدم و اما راستیگر به آن از پس آن نشدم، چون که به نظر فکر کردم که همون شب روز، یعنی که به من ضرور نبود در این باره نوشتن. لیکن 2 روز بعد در یکی از سامانه های تاجیکستان من در یکی از سامانه های تاجیکی من درباره بازداشت شدن همین هنرمندی تاجیک، یعنی هنرمند نیست، بازیگر یکی از فیلم های تاجیک خبر خواندم. من فکر میکنم که همون ژورنالیست شهروندی که درباره همین حادثه معلومات گرفته است، علاقه به رسانه اوید به این گویم که بازداشت شدن همین بازیگری فیلمی تاجیکی معلومات گرفته است و به رسانه پیشنهاد کرد و رسانه در اساس آوازه های شنیدهش همین گزارش را کرد. اما برای چی، برای رسانه چی ضرورت بود و آن را باز از منبع های دیگر تصدیقش را شاید پیدا کرد. چون که وقتی که من با اون رسانه در تماس شدم پرسیدم، گفتم که شما من این خبر را پیشتر شنیده بودم 2 هفته پیش، لیکن شما درباره این نوشتید واقعا راست است یا اینکه نه؟ اون محرر اون سامانه گفت که من از 3 منبع خبری تصدیق آن را گرفتم. یعنی پاسخ آن رو من برای چی به شما میگم؟ یعنی تصدیق گرفتن از 3 منبع خبری بسیار مهم است. وقتی که شما این یا اون خبر رو میشنوید، پس باید تصدیق آن رو دستی کم از 3 منبع بگیرید. خب برای گرفتن عکس، آن توصیه هایی که من دادم بیشتر برای نوشتن گزارش بود و اما آن قسما برای عکس و نواربرداری هم داخل دارد، ولی اینجا من علاهیده کرده گفتم که گرفتن عکس و ویدیو هم داشتن موضوع رو طلب میکند. از این رو فکر کنید که اوید به کدام موضوع عکس گرفتن میخواهید. عکس و ویدیو شما باید چه معلومات رو به بیننده رساند. خب شما میدونید که عکس و ویدیو هم باید موضوع داشته باشد، یعنی که هم خیلی شما درباره چیزی که خواهید عکس گیرید، عکس بوم، عکس گلها، عکس های این را ابسترکت میگن، عکس های بی موضوع اصلا تنها همه خیلی گرفته می شود و وقتی که شما نشر میکنید بعضا بیننده یا اینکه دوستان شما شوند که برای چی شما این عکس رو موندید، یعنی چرا عکس رو به همه پیشنهاد میکنید. از این رو وقتی که چنین سوء تفاهم ها به میان نبیاید، پس شما باید عکسی رو گیرید که اون یک موضوع یا که به زبان انگلیسی بگیم اگر یک مسیج پیام داشته باشد. همین عکس هایی که پیام دارند این عکس های موضوع دار هستند. خب شما میتوانید که درباره گویم که دسترسی به آب میتوانید که عکس گیرید، میتوانید که گزارش نویسید یا اینکه میتوانید ویدیو گیرید. مهم اون که بعضا شما میخواید پرابلم رو توسط متن بیان دارید، توسط گویم که حرف زدن گوید با زبانتان و یا اینکه توسط عکس ها گویدن. ما میگیم که عکس های گویا
буда метавонанд. Аксҳои шумо бояд ҳамчуноне бошанд ки он бояд гӯё бошанд ва албатта аксҳои гӯё бемавзӯъ буда наметавонанд. ва дар ин ҷо яке аз иштирокдорон Алишер ҳаст. Алишер дар маҳфили журналистон иштирок мекунад ва дар саҳифаи фейсбук аксҳои зиёдро нашр мекунад бо гурӯҳаш. дар ин ҷо ман ба Алишерам тавсия додани будам ки вақте ки аксро нашр мекунед алоҳида ишора накунед мавзӯъ ду нуқта баъд номи акс, танҳо номи аксро монед ва маконашро нависед, кадом вақт гирифта шуд, тамом. дар бораи он ки барои акс ва видео чӣ хел шарҳ навиштан лозим буд мо дар вебинари аввал гуфта будем. инҷо ман мехоҳам ки шумо ду фотостори тамошо кунед, ҳамчун намунаи он ки журналистони шаҳрвандӣ метавонанд ки ҳатто ҷавонон бошанд, дилхоҳ гӯем ки сокини Тоҷикистон бошад ва он муҳим он ки онҳо тавассути матн ё ин ки видео ё ин ки ҳарф задан дар бораи мушкилоти рӯзгори худ маълумот медиҳанд. ин ҳозир фотосторе ки шумо аввал мебинед аз шаҳри Қурбонтепа аст. онро Ҷумъахони Бобохон, яке аз хонандаҳои бахши журналистика таҳия кардааст ва ин видео дар гӯем ки озмуни журналистони шаҳрвандӣ ҷои аввалро гирифт. дар ин видео оид ба мушкилоти вазъи санитарӣ ва беҳдории шаҳри Қурбонтепа тавассути аксҳо маълумот пешниҳод мешавад.
خب تشکر با جمعخانی باباخون. در این فوتوستوری شما دیدید که چگونه مؤلف درباره اون مشکلاتی که در شهر خرغانتپه هست توسط عکس ها سخن گفت و شما هم میتوانید که بعضا نه با حرف بلکه با توسط عکس و کمی گویم که شرحی خورد این یا اون مشکلات یا اینکه اون تمایل هایی که در جامعه شما هست اون رو مورد بررسی قرار دهید و توجه مسئولین و اهل جامعه رو به اون جلب سازید. خب در اینجا یک ویدیو دیگر رو من میخواستم به شما نشان دهم. این ویدیو از شهر کلوب است و این ویدیو هم صاحبی گویم که بهاهای بلند گردید و مؤلف این ویدیو درباره مشکلاتی اون روزگاری همجهگانش گپ میزنند سخن میگوید که با آب دسترسی محدود دارند. خب با خاطر اونکه شما فکر نکنید که تنها ژورنالیستان شهروندی میتوانند که اوید با پرابلم ها و اوید با مسئله های نگاتیو میتوانند که سخن گویند. اینجا با یک ویدیو دیگر توجه کنید، دو ویدیو دیگر که ژورنالیستان شهروندی ما نه تنها درباره مشکلات بلکه درباره فرهنگ و موضوعهای لایت یا اینکه سبک و جالب هم میتوانند که سخن گویند و با تقدیم جالب. دوستی و محبت و مهربانی گذاشتگانم آن را همچون ستایشی مهر دوستی و محبت و مهربانی تطبیق شادی و نشان دوستی و رفاقت و وحدت یابانندی و مهر و صداقت. عید فراوانی شادی و نشان دوستی و رفاقت وحدت یابانندی و مهر و صداقت است. خب حالا یک به ویدیو دیگر توجه کنید. این ویدیو رو یک مهاجری افغان تهیه کرده است. تنها اوید به غذایی که اکثر دانشجویان یا اینکه جوانان با اون دسترسی دارند و میخورند.
Me love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. Never on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Tu pelo, quiero ser tu ritmo, que lo enseñes a mi boca. خب اگر توجه کرده باشید همه این فوتوستوری ها یعنی که فوتو قصه های رقمی توسط برنامه ویوا ویدیو یا اینکه برنامه فوتوستوری تهیه شدند که با داشتن سمارت فون طوری در وبیناری اول گفتیم آن امکان پذیر است. و بیایید به یک باز ویدیو دیگر من توجهتون را جلب میکنم. این در بستگی به اون موضوعش در شکل جالب لیکن موضوعش بسیار مهم است. این رو سالی گذشته همون شب و روزی که توجه اهل جامعه بیشتر به لباس‌های ملی زنان جلب شد و از بانوان طلب کردند که از پوشیدن لباس‌های بیگانه خودداری کنند و به لباس‌های گنگی ملی تاجیکانه رو آورند. یک گروه جوانان این ویدیو رو تهیه کردند و گفتند که وقتی که زنها رو وادار میکنند که لباس ملی پوشند، پس جوانان هم میتوانند که یعنی مردها هم میتوانند که به جای پیچک و پالتوی زمانوی از جیلک و جامه‌های بابایی استفاده کنند. یعنی شما در این ویدیو اخیر دیدید که یک جوان با لباسی گویم که اروپایی جامعه ملی ما را ببر کرد و برای که پوشیدن هر روزه اون را توصیه داد. خوب شاید این ویدیو تا اندازه گویم که خصوصیتی شوخی یا اینکه جدی رو داشته باشد، هر کس به طور خودش میفهمد، اما مهم آن است که با همون مسئله دست جمعانه توصیه دادن و رو آوردن به لباس‌های ملی برای بانوان یک کمی گویم که یک نمیاکی بسیار جالب و بسیار گویم که نازک به جامعه بود که وقتی که بانوان را حقوقهایشان را محدود میکنند به آنها دیکته میکنند که چی بپوشند، پس باید مردها نیز برای رعایت شدن برابری با پوشیدن لباس‌های ملی آغاز کنند. خوب دوستان گرامی، من در اینجا اشاره های چند ویدیوهایی که ژورنالیستان شهروندی و شهروندان فعال در شبکه یوتیوب و فیسبوک به میان گذاشتند آن را من در اینجا گذاشتم. توصیه می‌دهم که مستقلانه بعداً وارد شوید، چون که حالا شاید سرعت اینترنت نه در همه منطقه ها بگویم که بلند است و همزمان تماشا کردن آن مشکل پیش می آورد. برای همین من توصیه می دهم که در علاهیدگی آن را تماشا کنید، لیکن به شما می گویم که عموما به دسترسی عامه شدن بسیاری از همین ویدیوها بخصوص ویدیویی گویم که بازداشتی آدمان برای داشتن ریش
ё ин ки видеоҳои уман ҳолати муҳоҷирон ва инҷо ҳаст видео аз ҳамон фаромадани гӯем ки тарма дар слайди пештар дидед, то андозае барои ҳалли худро пайдо кардани ҳамин мушкилот саҳни худро гузошт. барои мисол ҳоло дар шаҳри Душанбе вақте ки дар YouTube ва дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ оид ба барои ришт доштан ва он масалан одамони риштдорро боздошту ришҳои онро тарошидан видеоҳо нашр шуд, ҳоло чунин гӯем ки амалҳои хушунатбор хуб таи чанд моҳи ахир аст ки сурат намегирад ва агар ба қавли корҳои фаҳмондадиҳӣ сурат гирад ҳам баргузор шаванд ҳам он аллакай дар шакли дигар, дар шакли нармтар сурат мегирад. яъне ки дигар аз он хотир ки мардум дар бораи ин гуфтанд, видео сабт карданд ва нашр карданд, то андозаи ҳамин муносибати хушунатбор кам шуд. дар ин ҷо боз аз видео ҳаст, инро ман махсус аз гузориши радиои озодӣ гирифтам. ин ҳамон амали холдоров, намояндаи кумитаи дин ва танзими ноҳияи рӯдакӣ, ки бо дашном додан ва бо истифода аз суханони қабеҳ дар масҷид гӯем ки ҳуқуқ ба иззати нафси намозгузорон расид, онҳоро таҳқир кард ва ҳатто онҳоро таҳдид кард ки бо ҷурми салафӣ онҳоро ба ҷавобгарӣ мекашад ё равонаи маҳбас мекунад. ҳамин ман аз они радиои озодиро интихоб кардам, чунки он суханои қабеҳ гирифта шуда буд. шумо онро метавонед ки дар YouTube дар шакли асл хоҳед агар тамошо кунед ё мумкин аллакай дида бошед. муҳим ин ки ҳамин гуна видеоҳое ки шаҳрвандони фаъол тавассути шабакаҳои YouTube, Facebook нашр мекунанд, инҳо беҷавоб намонданд, яъне то андозае барои бартараф шудани мушкил як сабаб шуд. хуб агар Холдоровро гӯем, агар ҳарчанд ҷазои сангин ҳам нагирифта бошад, ба ҳар ҳол вай ба ҷавобгарӣ кашида шуд, ба ҷавобгарии маъмурӣ, ва аз ҷои кораш ҳам ба вай як ҷазои интизомӣ доданд. ба ҳар сурат талошҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ фикр мекунам барабас нест. хуб, биёед акнун инҷо суҳбат мекунем оид ба манбаи иттилоот. акнун барои мавзӯъро интихоб кардед, намунаҳояшро дидем ва биёед акнун мебинем ки манбаи иттилоот барои журналистони шаҳрвандӣ киҳо буда метавонанд. бисёр осон, ин ҳамсинф, ҳамкор, ҳамкурс, аъзоёни оила, шабакаҳои иҷтимоӣ ва дӯстони интернетиатон, мушоҳидаҳои шахсиятон. шахсан ман вақте ки дар хиёбонҳо қадам мезанам ё ин ки дар нақлиёти ҷамъиятӣ мешинам, ҳатман аҳамият медиҳам ки мардум чӣ мегӯяд, ҷомеа дар кадом ҳол аст. шурӯъ мешавад аз пӯшидани, аз тағйир ёфтани муди либоспӯшӣ то ба тарзи рафтор, суҳбат, рӯҳияи мардум, бахусус пеш аз идҳо ё ин ки дар ҳар мавсими сол. аслан дар ҷойҳои ҷамъиятӣ вақте ки шумо мушоҳида карданро меомӯзед ё ин ки оғоз мекунед, мавзӯъҳои бисёр бисёр ҷолибро пайдо карда метавонед ва ҳар як ба куҷое ки меравед, он ҳамчун манбаи иттилоот ё манбаи идея барои шумо хизмат мекунад. ин метавонад маъракаҳои хешутаборатон бошад ва нишастҳои дӯстонаатон бошад. дар минтақаи шимол гап мегӯянд, метавонед ба гап равед, сари табақи ош як гала маълумотҳои хеле зиёдро ба даст дореду дар бораи онҳо шояд ҳамин гуна видеоҳо ва фотоқиссаҳои ҷолиб таҳия кунед. баъдан метавонад созмонҳои ҷамъиятӣ бошад. агар шумо аз курсии донишҷӯӣ баромадед ва аллакай кор мекунед дар ягон ҷо, метавонед бо созмонҳои ҷамъиятӣ ҳамкорӣ кунед ё ин ки дар фейсбук ба саҳифаи онҳо ҳамроҳ шавед. ин созмонҳои ҷамъиятӣ зуд ҳисобот, оид ба фаъолиятҳои худ дар доираи лоиҳаҳои гуногун маълумот пешниҳод мекунад ва ҳамчунин ин метавонад нишасту чорабиниҳои расмӣ бошад, шикояти шаҳрвандон бошад оид ба мушкилоте ки дар онҳоро фарогир аст ва мушкилоти бевосита ба шумо дахл дошта, яъне ки шумо ҳам ҳамчун
шаҳрванд, ҳамчун инсон агар мушкиле дошта бошед ва мебинед ки он ҳалли худро наёфтааст ва ҳамин вуҷуд доштани ҳамин мушкил зиндагии шуморо душвор мекунад, метавонед дар бораи он як маълумот нависед. Барои мисол вақте ки ман барои гирифтани паспорти хориҷӣ ба раёсати ба хадамоти муҳоҷират ба назди хадамоти муҳоҷират рафтам, оиди дидам ки ҷараёни гирифтани паспорти хориҷӣ чӣ гуна аст ва нархҳои иловагии онҳо чанд сомонӣ аст. ман ҳисоб кардам ки он нархномае ки вазорати корҳои дохила пешниҳод мекунад ва вазорати корҳои хориҷа фарқ мекунад. Аз ин рӯ дар бораи ин ба расонаҳо маълумот додам ва ҳамчунин ба он телефонҳои боварӣ ва он вайберу ватсапе ки доранд ба онҳо навиштам, то ин ки ба ин масъала расидагӣ шавад. Ба агар ҳамчун журналисти шаҳрвандӣ ман метавонистам ки ба ҳамон ҷо равам, дар вақти буданам камтар сабт кунам, бо чанд кас суҳбат кунам ва як маълумоти кӯтоҳ нашр кунам дар бораи он ки ҷараёни гирифтани паспорти хориҷӣ барои мисол чӣ гуна аст. хуб, инҷо вақте ки мо дар бораи мавзӯъ ва манбаи иттилоот суҳбат мекунем, боз бояд фаромӯш накунем бармегардем ба мавзӯи вебинари аввал, яъне дар кадом шакл матн навиштан дар кор. Аслан мавзӯъ ва манбаи иттилоот. Манбаи иттилоот барои чӣ лозим? Манбаи иттилоот барои он лозим аст ки шумо гузоришатон ё ин ки маводи расонаиятонро мукаммал ва пурра таҳия кунед ва онро пешниҳод созед. Аз ин рӯ фаромӯш накунед ки гузориши шумо ҳам гузориши видеоӣ бошад ё ҳам гузориши ҳам акс бошад, яъне ки фоторепортаж бошад ё ин ки танҳо гузориши гӯем ки хаттӣ бошад, бояд ба ҳамин суолҳои ки, чӣ, кай, дар куҷо, чӣ хел, барои чӣ бояд кард посух гӯяд. Ва вақте ки шумо ба ҳамин суолҳо аҳамият медиҳед, бояд фаҳмед ки чӣ, кай, дар куҷо, чӣ хел, барои чӣ бояд, аз киҳо ҳамин маълумотро шумо гирифта метавонед. вақте ки суол кардед ба худатон ва хостед ва фикр кунед ки аз киҳо посух ба ҳамин суолҳоро мегиред, пас ба таври автоматик формулаи таҳияи мавзӯъ ва манбаи иттилоотатон барои шумо таҳия мешавад. хуб, агар гузориши васеъ навиштан мехоҳед, киҳо метавонанд ба шумо маълумот диҳанд? шумо барои гӯем ки гузориши васеъу касбӣ таҳия кардан, барои шумо лозим аст ки шумо қаҳрамон ёбед, қаҳрамон ё иштирокдори бевоситаи ҳодиса, ки ҳамин ҳолате ки шумо дар бораи он сухан мегӯед, онро таҷриба карда бошад. Барои мисол, агар мисоли он паспорти хориҷиро гирем, ман бояд ё ин ки худам паспорт гирам ё ба фарзандонам паспорт бигирам, то ин ки ҳамин ҳодисаро таҷриба кунам, ё ин ки нафареро бояд ёбам ки вай ба наздики паспорти хориҷӣ гирифт ва дар бораи мушкилоташ бо мушкилот рӯбарӯ шуд ва дар бораи мушкилоташ розӣ ҳаст ки гап занад. баъдан шоҳидон, агар ягон ҳодиса сурат гирад, шоҳидон, сокинони маҳалла, деҳа, шаҳр ё онҳое ки дар ҷои ҳодиса буданд. баъдан агар баҳс бошад, ҳатман зарур аст ки шумо балансро риоя кунед, яъне мизонро риоя кунед ва ҷониби муқобили фикри ҷониби муқобилро бигиред, то ин ки гузориши шумо яктарафа нашавад ва хонанда нагӯяд ки шумо ғараз доред ва маводатонро дар асоси ғаразҳои шахсиятон таҳия кардаед. баъдан гирифтани андешаи масъулон, инҳо метавонад агар ягон ҳодисаи ҷиноят бошад ё ин ки бетартибӣ бошад, метавонад кормандони милиса бошад, ҳукумати ноҳия бошад, мудири мактаб, умуман як нафари масъул. ҳатто агар оид ба масъалаҳои коммуналӣ бошад, намояндаи ЖУ метавонад ки ҳамчун шахси масъул барои шумо фикрашро баён дорад. ё ин ки масъалаҳои донишҷӯӣ бошад, намояндаи донишгоҳ, факулта, онҳо ҳам ҳамчун шахси расмӣ метавонанд ки фикрашонро баён доранд. баъдан тавсия дода мешавад ки шумо аз ягон ҷомеашинос андешаашро бигиред ва таҳлил кунед ки ин ҳодиса ё ин ки ҳамин ҳолат чаро рух дод, чӣ таъсир дорад ва роҳи ҳалли ҳамин масъала чӣ буда метавонад.
дар ин ҳолат гузориши шумо мукаммал мешавад. гӯем ки он аз 3 бахши асосӣ иборат хоҳад буд, яъне аз қаҳрамон, аз нафаре ки ҳодиса ба вай бевосита рабт дорад ё онро таҷриба кардааст, тарафи муқобил агар ҷониби баҳс бошад, масъулон аст ва гӯем 4 тараф ва ҷониби дигар ҷомеашинос ҳамчун шахси бетараф. аслан журналист, ҳам журналисти шаҳрвандӣ ва ҳам журналисти касбӣ тавсия дода мешавад ки он бояд бетараф бошад. танҳо дар ҳолати бетараф будан шумо метавонед ки ба ҳадафи худ расед. барои ҳамин тавсия дода мешавад ки барои бетарафӣ, ҳамон мизони бетарафии худро нигоҳ доштан, шумо бояд аз манбаъҳои гуногуни иттилоот истифода кунед. хуб, агар аксу видео мегиред ва шумо дар ҷои ҳодиса ҳастед, кӯшиш кунед ҳодисаро ба сифати баланд ва фаҳмо сабт кунед ва акс гиред, зеро он манбаи асосии иттилооти шумо аст. он нишонаҳои силкаҳое ки ман ба шумо додам, агар таваҷҷӯҳ кунед, бисёри онҳо бо сифати бисёр паст сабт шудааст. ин иштибоҳро шумо накунед, яъне он видеоҳоро тамошо кунед ва бубинед ки чӣ ба шумо маъқул намешавад ва ман хоҳиш мекунам ки ҳамина шумо такрор накунед, чунки сифати акс ва видеои шумо бисёр муҳим аст. баъзан ҳодисаро сабт мекунанд ва камера дар поён аст ё ин ки бисёр боло гирифта шудааст. ҳатто шумо пинҳонӣ ҳам навор гирифтани бошед, кӯшиш кунед ки сифати он баланд бошад ва агар ки ҳатто дастурнатон ларзад вақти таҳрир, онро метавонед ки бо ягон акс рупуш кунед ва муҳим садояш бошад, чунки аз оне ки шумо навореро нашр мекунед ки танҳо заминро гирифта истодаеду овозаш баланд аст, ин бисёр сифати кори шуморо паст мекунад. ва аз ин рӯ ҳамин лаҳзаҳои вайрон будани видеоатонро бо ягон аксҳои дигар рупуш кунед. аксу навори худро ҳифз кунед то ин ки он гум нашавад. ҳатто баъд аз таҳрир он бояд муддати 1 сол дар бойгонии шумо дошта шавад. дар асоси қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ки марбут ба фаъолияти васоити ахбори omma ҳастанд, он ҳамаи маводҳо на камтар бояд аз 1 сол нигоҳ дошта шаванд, чунки дар то 1 сол метавонад ки баҳсҳо ба миён оянд ва он талаб карда шавад нусхаи аслияш. барои ҳамин бисёр эҳтиёт бошед, кӯшиш кунед ки видеоҳоятон гум нашавад. мо як таҷриба доштем, як гурӯҳи журналистони шаҳрвандӣ барои таҷрибаомӯзӣ рафтанд ва телефони мобили як нафар пур буд. он дар телефони як дӯсти дигараш сабт кард баъзе маводҳоро ва баъдан вақте ки ба ҷои таҷрибаомӯзӣ омад, дӯсташ гӯё ки ба як барномаи махсус Share-it ба телефони вай партофт ва он маводро аз телефони худаш тоза кард. аммо ин барнома бо сабаби он ки телефони ин шахс комилан пур будааст, видеоро ба телефони вай наҳунҷонд ва дар натиҷа видео пурра тоза шуд. барои ҳамин шумо кӯшиш кунед ки агар шумо умуман журналисти шаҳрвандӣ будан мехоҳед, пас тавсияи аввали ман ин аст ки видеоятонро як хел кунед дар компютер ё ки дар ягон ҷо шурӯъ нигоҳ доред аксҳоятонро, бахусус аксҳое ки дар бораи он мавод тайёр мекунед. ва ҳамчунин тавсияи ман ин аст ки телефонатонро, хотираашро ҳамавақт сабук нигоҳ доред, чунки баъзан ягон ҳодисае мешавад ки шумо мехоҳед сабт кунед, пас он телефонатон хотирааш пур аст. хуб, дар ин як маълумоти мухтасар буд ки мехостам бо шумо дар миён гузорам ва инҷо агар суоле доред марҳамат бо суолҳои худ муроҷиат кунед. ман омода ҳастам ба онҳо посух диҳам ва баъд аз посух додан ба суолҳои шумо, баъд ба шумо вазифаи хонагиро мегӯям. خاموشی همه میشنود اینجا خیریدین، مراد-جان، قیام‌الدین، علیشیر و منوچهر ستارов سوال دارید؟
خب تو سوالتون رو نوشته. اگر شما سوال داشته باشید در بخش این بالا رو بینید وپروسی هست، میتوانید که سوالهای خود رو نویسید و اگر سوال نداشته باشید تو فکر کردن سوالهایتون، پس وظیفه خانگی این می شود که شما 3 موضوع انتخاب کنید، 3 موضوع رو نویسید و در سری هر 3 موضوع نویسید که برای این اکوسی موضوع انتخاب کردهتون که ها برای شما منبع اطلاعات بوده میتواند. یعنی که شما 3 موضوع، هر یک نفر شما 3 موضوع انتخاب میکنید و می نویسید که برای این اکوسی همین موضوع که ها منبع اطلاعات بوده میتوانند برای شما. برای مثال خوب گویم موضوع همونی که من گفتم، گرفتن پاسپورت های خارجی در خدمات مهاجرتی جمهوری تاجیکستان. اکنون سوال کی منبع اطلاعات بوده میتواند برای این؟ اول من خودم که در جای حادثه بودم میتوانم که عکس گیرم، ویدیو ثبت کنم. بعدا منبع اطلاعات من بوده میتواند یگان قهرمان می نویسم. قهرمان یعنی شخصی که پاسپورت گرفته بود تو این وقت و همین مشکل رو تجربه کرد. بعدا میتونم زنگ زنم به خدمات مهاجرت یا به وزارت کارهای داخلی، از آنها میتونم پرسم که برای نرخنامه پاسپورت خارجی چند سومانی هست و برای چی؟ مثلا برای کودکان حالا نرخنامه 350 سومانی و برای کلانسالان 850 سومانی معین شده است. در همین حالت یعنی که بینید من قهرمان گرفتم، بعد از خدمات مهاجرت گرفتم یا از وزارت کارهای داخلی، بعدا من میتونم که از کاروبچه بگیرم. این که کمتر وسیع‌تر است، کمتر کسبی میشود، ببین که عموما میشود که کارمندان میتونم صحبت کنم، نظرشون فهمم. همین گونه شما میتونید که یگان موضوع را انتخاب کنید و بینید که منبع اطلاعات برای شما کی ها بوده میتواند. اگر موضوع سبکتر رو گیرم، موضوع دیگر، خب یگان موضوع رو حاضر در چت نویسید شما، من برای شما میفهمانم که منبع اطلاعاتشون رو چه خیلی پیدا میکنید. برای مثال ما میگیریم غذای دانشجویان، آن چیزی که برای دانشجویان بسیار مهم است. اگر در این باره شما نوشتن میخواهید، پس منبع اطلاعات شما میتواند خود دانشجویان، بعدا پدر و مادر آنها و یگان دختر میتواند باشد، بگوید که تا کجا دانشجویان زود برای آنها مراجعت میکند وابسته به مشکلاتی میده، یا اینکه شاید وضعی خصوصی دانشجویان بهبود یافته باشد از اون که استیپندیاشون بالا شد. در اینجا میتواند که اینجا ببینید یک موضوع معلم از شاگردان پول طلب میکند. بسیار موضوع جالب. در اینجا یعنی موضوع رو انتخاب کردید. اکنون منبعهای اطلاعاتش رو پیدا کردن ممکن. خیریدین کنی شما خودتان نویسید که منبع اطلاعات کی بوده میتواند. باید همه فکر میکنیم. علیشیر هست، منوچیر، باید همه فکر میکنیم که به موضوعی که خیریدین گفت کی منبع کی به ما اطلاع میدهد برای آشکار کردن این موضوعی که شاگردان از معلمان از شاگردان پول طلب میکنند. جالب است اگر شاگردان از معلمان پول طلب کنند. خب خود شاگردان درست قیام میدیم، پدر و مادر آنها البته پول را از کی میگیرند؟ خب فکر میکنید دانشجویان، منوچیر، آفرین. باز علیشیر شما نمیشنوید. اکثر پدر و مادران از این خبر ندارند. خب خریدین روزی نیست. شاید بعضی معلمان از شاگردان پول طلب میکنند، اونا به پدر و مادرشون نمیگند. اصلا
دوستان و همکورسان. خب شما دانشگاه در نظر دارید. پس اگر مکتب میانه باشد پس حتما پدر و مادر، دانشجویان، آفرین. ریاست چی؟ ریاستی مکتب های میانه یا عموما راهبریت مکتب یا اینکه دانشگاه، شاید آنها پاسخ دارند و میگن که نه ما پول نمیگیریم، معلمان پول نمیگیرند، ما چاره های مبارزه رو بسیار شدید کرده ایم. درست است. از دهات نمیدونم دین والدین دانشجویانه. خوب بینید وابسته به منطقه، وابسته به اون جایی که شما قرار دارید منبع‌های اطلاعات فرق میکنند. از این رو اون سوالهایی که من در سلایدهای پیشتر به شما دادم، اگر سری همین سوالها شما فکر کنید پس فرمولای منبع اطلاعات شما به طور اتوماتیک شده می شود. یعنی کی، چی، کی، در کجا، برای چی، ضرورت این موضوع چی است، برای چی شما باید اون نشر کنید یا درباره‌اش گویید، اگر نگویید برای چی. وقتی که به همین سوالها شما پاسخ میگویید و به طور اتوماتیک فرمولای گویم که گزارشتون آماده می شود و با خریطه گزارشتون تهیه می شود و با پیگیری به آن می توانید که گزارش بسیار جالب را تهیه کنید. خوب بینید اندیشه ها زیاد است، لیکن خیریدین میگوید که مسئله را در تنهایی فقط با یک نفر مصلحت میکنند، نه با همه. اما برای انعکاسی همین مسئله از اونی که معلمان از شاگردان پول طلب میکنند، شما تنها با فکر یک نفر توصیه نمیدهم که شما گزارش کنید. البته پهلوهای گوناگون باید باشد و حتی شما باید نظر معلم هم گیرید. یعنی معلمان باید خودشان موقعشان رو گویند. اگر در موضوعی که شما گفتید معلمان رو فکرشان رو نگیرید، در این حالت گزارش شما یک طرفه تنها در اساس فکر دانشجویان تهیه می شود که این درست است. وقتی که شما یک طرف رو گناهگار میکنید پس باید اشتراکچی با طرف دوم حتما در مواد شما باید اشتراک کنند. خب باز چی سوال ها هست در بخش بالا؟ خالگی یگان سوال نیست. اگر یگان سوال دیگر نباشد پس رستم از اشتراکچیان من خواهش میکنم که وظیفه خانگی رو اجرا کنید. یک بار دیگر تکرار میکنم، انتخاب 3 موضوع و به هر یک موضوع نوشتن منبع‌های اطلاعاتی وابسته به آن. یعنی موضوع رو انتخاب میکنید و منبع‌های اطلاعاتی آن رو مینویسید. با شما تشکر، با شما بودن بسیار خوب بود و امیدوارم که وبینارهای من بعدتون بسیار جالب و خوب میگذرد. برای کار با شما.